Wara s-suċċess tal-Valletta Summit u ċogħin pajjiżna se jospita konferenza tal-Commonwealth li ssir kull sentejn u li sservi ta' forum għal kunsilli lokali. Bl-slogan One World and It's Local, il-konferenza se ssir għall-ewwel darba f'Malta f'Novembru tas-sena d-dieħla, 5 xhur wara li pajjiżna jtemm il-Presidenza Ewropea. Is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Local Government Forum Cartwright fisser kif deċiżjonijiet dwar temi kruċjali bħat tibdil fil-klima għandhom jittieħdu fuq livell lokali. We feel that the conference will make a major contribution in forming policy, in forming thinking and having some practical, tangible benefits for ordinary people, the man and woman in the street, because that's really where development has to go and that's where global issues have to be addressed at the grassroots local level. Wright irrefera wkoll għall Prim Ministru Joseph Muscat u tenna li l-irwol tiegħu bħala Chairman in Office tal-Commonwealth se jkun ta' xpruna r-riforma meħtieġa f'din l-organizzazzjoni kif ukoll fl-Unjoni Ewropea ġala darba Malta tokkupa l-Presidenza. Dr. Muscat, your Prime Minister, hosted a very successful CHOGM last year, and we very much see to him as giving leadership not just for this conference but for the reform of the Commonwealth and for the European Union. And so I think Malta has an absolutely key role in this conference, will contribute to that wider process of reform internationally and taking forward particularly some of the interests of small states like Malta, issues like the blue economy and issues which are very much of concern to many other small states across the Commonwealth. Fit-tnedija l-Ministru għall-Ġustizzja, l-Kultura u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo u l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mark Sant innutaw l-importanza ta' din l-attività globali li se toffri opportunità eċċellenti għal diskussjonijiet tal-ogħla livell bejn politiċi minn madwar id-dinja. Intant f'messaġġ irrekordjat, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-konferenza se sservi ta' pjattaforma biex irħula u bliet madwar id-dinja jitalmu mill-aqwa prattiċi ta' xulxin.